Hello, TUNI Kuki News bezo se na bon chaven lem nei vin TUNI holem na hin nei diu hi current affair lang hi hina saijep mo hitin aji chu hi chi chung chang ho jong hi lekha sim ho a hi lo le example ho dinga jong thil poimo a hi in hi chu to bang hi history a jong kidang ta ta thil so lam kai phatlo je a hi lo le agam sunga mopo ho vai hop dan ho hi het ngai a hi ni za chu current affair lang neu cha in se within chule jan ha any Kuki tribe council hon thu phon a hin bol na a thu ho jong chu hin sim hla in ipg am hin hil chin in ti ho jong hi tampi umovin hi za chu hi cho chung chang jong chu in se within TUNI e ho lim na ding pau current affair lang hi a hi le US in India gi na hin nei Putin le Trump ke ho na hi itiam khana ahung chal ha lo ba hi le India chunga hi tariff ki bol be ding hi ti jong hi thulu mu a hi in new za chom chom mu a hi in hi chung chang hin se hui ten a hin la Brazil leader pa hin a sei ki na chu a hi le tu a Donald Trump vai hop dan ho hi US leader pa vai hop dan ho hi ivet na a hi le dollar a value ahung man ki pat na ding a hi tai ti a jong hi thut phone na ho an nei media ho hi nga jong hi hi ta chu thu sei na ho an nei ti hi mo a hin ipg a hi cho cho a sei ham na IHET thim na divin hin sei hoitin 2015 August a hi in muntina India pumpi a 15 August ni na pan kila a hi in a hin la hi chewa hi NSN na ga ho a hi vin a hi lawai le meitei thingnoi ho a hi ven ama ho se wang hin boycott a bolwi ti ho jong hi mu a hi in hi jong le Kuki cha te zo sen jong hoi taim na chi vin ki got na phata ini vin independence pate ta in mangovi ti ho jong hi mu a hi na bon cha vin amasan independence day chibai ke hin bolen hi I topic o amasape na ga lut lew hen death of dollar has begun ti here ken in zawa athamne la ka ga akoi chu dollar hi tu a hi ba noi le si na hi currency la jong amin chi pen amin thang pen ama sanga sang zo jong chu nan te hi jong le tu a hi ba noi le si na business bol na ding hi hen a hi lo le exchange bol na ding hi jong le dollar hi amin chi pen amin thang pen a popular pen hi ta chu gamzo sin jong angai san pen khat dollar a hin US dollar hi a hin la tu a hi newspaper hoi ga velo chan ken thamne la chu soft dewa ka in ji na lai a hi in a hin la hi chiwa business today a ko na thu hong ki ji a hi le dollar thi na ding hi ahung ki pan tai ti a jong hi hiti khop hi la jong chu a sei wa hin a hi le ipi bola American dollar ho hi thiding ham koina sei ham hi chi India ho le China a hi lo le Russia ho hi US sunga longhan je a sei na ta ti a hi lo hi chi hi American focuster in thu a sei wa hin hi chi company ho hin ama ho hin min trade a bol jing wa hin currency chi dan wa avet jing wa hin hi chi wa leader ho hin tu a hi US currency ho hi warning apiwi hita hi US currency achi jinga muntina tariff ki bol jinga gamzo se ki su boy jinga hile mi zo sin US dollar amandan hi ahin dal ha deu hita chu ama currency ahin ki su san ting le US currency hi tu a gamzo se namzo sen angai san ho hi hung beiding a currency value ho hi hung niam hlading hi ti a jong cho savin chule BRICS revolution hung ki pan hen lang ti chu BRICS ho hin hoi ta pan hin lao hen lang ama hon currency tumbe khat hin sim do lew I chan ham khana hi chi jong hi US dollar adinga hi ki cha dum ta hi ti a jong he savin news za chom ma jong chu ga belew chon hi che ho a jong hi KISEI hi in aban le president Brazil president Lula in jong asaina a chu a hi le tu a hi ei ho BRICS country ho jong a hi theya hi le
hi chi dollar a hi ki depend phat a hi ta poi US dollar hi gin chat the a hi ta poi hi chi ho a hi kinga a phat a hi ta poi hi chi ho a hi BRICS country hon jong trade e bol so ke vin gam khan in gam khan a van i chovin gam khan in gam khan a van i chovin a hin la hi chi ho a US dollar i man jing pau hi chi wa hi kinga the a hi ta poi a ji chu US dollar hin i chan ham khana e ho sungki ka a trade e bol now ti su thil iki cho to na ho hi che ho a jong hi su boina len ta hin bol ta in hi za chu BRICS hin a hi theya hi le currency tha khat isimo angai tai e ho ki ka trade e bol ri wa hi le Indian currency mandi ham Brazil currency mandi ham Russia currency mandi ham China currency mandi ham ho i chi pen chu i mandi ham mi chi khat hi bol do lo wa hi le tu a hi US currency a iki depend jing wa hi le hi chi ki depend theina ta hi ta lo hi ama hon a ki hi sa win ni ta cha phat chenga isu boy wa hi le boy ding a hi tai ti a hi Brazil president Lula hin phone do na a hi nei ti ho jong hi mo a hin tu a hi US president Donald Trump in wanoi le se na currency mangcha a hi lo le trade ho hin ve a tariff a hin bol na a hi 50% tariff a hin bol na hi India le Brazil hi a hi ti hi mizo sin het diwa iga se wa hin gam tang ho hi a hlom jong a bolin a tam jong a bolin a hin la India le Brazil hi 50% hi ta chu tariff a bol khum a hin a sang loi a hi ta in ni je a chu president Lula in jong hi chi to bang thu sei na ho hi a hin nei thei a hi ti chu hi chi wa hi imu thei na diwa chule IHET theme thei na diwa in sewa hi in BRICS currency a BRICS a hi koi za ham tele BRICS a chu ama sapena Brazil a hi in aban le India jong zaw a hi in South Africa jong zaw a hi in aban kina China jong zaw a hin Russia jong zaw a hin hi cho zo se hi event na hi le B hin Brazil R hin Russia I hin India C hin China S hin South Africa ti a hin hi chu ho se hi tu le tu a event nai le population tam na pen ho loi jong a hi in chule trade ha bol loi agam developing country ho jong hin a lai hi ja a chu khat le khat hi ta ki kom to na business bol to na ho a hi BRICS in hoi ta currency chom khat ki si mo ba a hi lo le ma currency a trade e bol ba hi le chun hi chi dollar hi i chan ham khana nim thading hi ti a hi Brazil president Lula in thu phone a hin bola BRICS so hi advice song a hin pi ti a hi in a hi le tu a hi Trump in India gi na abol chu ipz a bol ham ti a hi le hi chiwai ga velo chun US official big warn on India tariff ti hi chiwa ama hon a sei naw hi nuizat ta khat jong a hi in alang khana chu India aga ki kum na jong ima lo wa hin a hin la hi chewa ko na US in India a target dan so hoi ta ki chin ta hi chewa ko na ki mu ai ama hon a sei na wa chu Putin le Trump in tu a Alaska a TUNI a hi ki ho de wa hin i so chung chang jong hi update i mo le in sei ki de wa hi in hi chi Trump le Putin ki ho na a hi itiam khana ki ho khiel na a hin nei wa a hi lo le ki ho na a hi Ukraine le Russia gala hi chamna a hin siam do theilo wa hi le India chunga hi tariff ki koi be ding a hi ti chan ge ya hi gi na a bol ven a hi le hi chila a chu India in ipi ato khil amani ki ho theilo ze a chu Russia India chunga chu US in gi na warning a bol jing ham ti hi mi tampi i boy mai thewain i het theine dewen chewa US in tunia India gi na a hin bol Putin le Trump Alaska a ke ho na diu ahung fel po wa hi le chun India in tariff US in India chunga tariff ki bol beding to I 50% a hin bol be kit no vai le chun 70-80 lang hung thing to ding a hin hi za chu 70-80 lang a hi ai le chun US le India ki ka a trade chu hung ha samomong ding a hi tain a e hon jong ama ho thil ki chon hom ta lo ding e ho a jong e hon free a hi ta chu ki penom ta lo ding a hi za a chu hung boy ding a hi ti pa hi het theine deule US in ipibola India ango ham iti ki na hi le chun India
in Russia hi ta chu sum api jingze a chu Russia hong kilet sa ding hi chi chu India ji a hi ti pa hi US in ngo na abol a hi ti ho jong hi mu a hi in aban le news ken khat na thu gu ho ki mu dan dung chu ya chu a hi le Trump hin Putin hi offer ho jong abolity ho jong hi mu a hi mineral ho jong hi itiam khat na Ukraine le Russia ki ka chamna nano po wa hi le Ukraine gama mineral ho supply na bol theina ding a hi lo le tu a tariff za chom chom a hi lo le tu a ben a ki bol na ti chu Russia le Ukraine Russia le European country ho ki ka jong hi sanction ke bol khum a hi ti chu gamza chom chom ho hi nga jong hi Russia thau na so thei lo diu hi China bol thei lo diu Russia to trade na bol thei lo diu ti ho jong hi ni chu ho hi ka bol sa ding na hi ti ho chan ge ya hi Putin to ki ho ma sanga hi Trump in offer ho jong anabolity ho jong hi mo ni chu event na hi le chun Putin hi I chan ge ya ahung kilet sa ta dem a hi lo vai le Trump hin I chan ge ya hi chi talk a fail ding hi a ki chat hi tam ti pa chu hi chi wa ko na hi mo the hin Putin in mo lang le cho jong hi anui sat me ding kilet sa deu ding hin hi chi to bang lunggel nei và nói lý sự nên cái này bị và nói lý sự na gam hat pen ti a jong ke US leader khanin hi chi to banga offer ki bole le ami to ke holding ki go ti chu event na hi le a fielding hi het sa hi ti pa chu neu cha I ga sei theu a hi in a ban kit na hi ga veleu chun Donald Trump in ipi bola India hi hita hi tariff a bol jing ham a hi le tu a hi Brazil le India chunga 50% tariff abol khuma hi le India te hi lunghang lo ham tu ni chan ge a ipi bola thip be a ham ti ho chan ge hi mi tampin question in ei deu ta sanin a hin la tu ni chan ge a India a boy di poi ipi bola Trump in 50% tariff abol nunga jong hi India boy lo ham a hi lo le India chunga hi ipi bola hi banglo ma hi eng sit na nei ham tel và nói lý sự na gam ung khăn tàu đàn ai lâu là growth đàn hi cho si ki muta cho tu lai gam khăn tàu đàn chu hi chi lai gam ho hin hoi lai a ko na source amu ham a hi lo le ipilang panga khang tàu ham ipilanga la samam ti hoi a phat chenga hi internet a ki vethazing a hi ni cho hi avet na wa hi le gam dang ho sa nga hi India a khăn tàu đàn la develop đàn hi avet na wa hi le India hi tu ban kum som ne lenga zo le hin I chan ham khana China Russia honin khel tawa US ahin pha na ding lampi len ta hong uma hi tai ti hi Trump hin amu chu US te hin amu ta nge je a chu tariff a bol khum a hi in a hin la hi chi chunga hi India alung hidi po in a new de po in India in asaina a cha hi le we will find a new market na US in na cho lo wa hi zong le India in market tha ki hong ding ai market tha chu ki holding ai hoi la ya ki zo the ham koi ham a poi mo ni che ho chu ki ventin hi chi dung ju ya so India growth chu ki sunim di loading hi chi chu India in a bol ji a ki henai hi chi chu India adinga a sapoi ti a jong hi don put na penalai vi ti jong chu mu hi in chule mi khen khat hin adi is na farmer ho di hi tu a hi lung hang a hi na ji chu US gam sunga I hon thil ki thot hoi electronics langa la ki phalo a hin chi na thip na la ki phalo a hin a hin la ne le cha langa wang hi India hi US in a partner I lo ai hi ja chu farmer leader ho hi alung hang vin hita hi US in 50% tariff abol humzinga hi le e hon US hi supply bolova ben I bolova pha hi lo ipi bola ama ho ani dinga cha ding ho India akona ki cho jing ham hi chiwa a ki cho na ho jo si I kha tanwa pha hi lo ham ti hi ahin se be ti chu mu ahin e ho hin masanga pana kana sei hi in mi gam khat ho mi pil ho chun itiam khat na thil khat gam khat in gam khat chu gen theina ahin su boya ti ding ha ai lo le again theina ding to gon ahin ne ya hi le chun ama hon hi chile thu na ding a point pa cho ama chet jeng jiu cho tu ni ai e hon separate administration I thum vin ku ki chaten ahin hi chi imu na ding chet no cho a point chu ki he cho a hi wanga hi chi a point na a root na cho ilut lo a trek nga ilut lo pa hi boy
gari lamlien kisim hu ipgm gari thaine dinga kisim ahin la gari khun hi che lampi hu ahin ho khil ting le accident ji chu hi chi to banga chu gamdang ho hi mi pil mi ching mi thim ho vai hop tan hi event nai le thil khat chu atu mo wa hi chi chu mu te ding ati wa hi le alampi adi pa chu a hol wa hi chi lam di chu azui e hon tu nia separate administration I thu mo wa lampi zong ki kha ngam lo a hi lo wa hi le state government zong ben ke bol ngam lo chu na hi chi chu chu tu ni ai e hon atum bi a ki vai po ding a hi tai ti le state government ho zo se I kha pi deu chu police ka he poi government civil service ka he poi MLA ka he poi iza kai zo se hi meitei government to ki su kha na zo se meitei to relation zo se I kha tan nungai aban le meitei athi le thita ta ti a highway ho jong hi ki phin na sata I bol wa I kha tan pi wa I up diu chu tu ni ai toi thu ki up banga ho I up diu ahung ui ting le ano pada ki modi chu chilam pi chu mi zo se na het ai wang ki bol ngam lo I bol lo hi chi chu a lampi ai chi po ve lampi di pa chu I bol po vi ka ti ji na pa chu hi chi chu ahin la tu ni ai India in a sei chala hi chi wa zong hi Indian leaders ho hi lo chu India sunga lam kai ho na sei hi lo chu formal lo ho leader ho na sei hi na lai lo ho jong a lo ki chi me ti nai chu US in hi ta hi e ho gam sunga tariff abol humzinga a hi lawai le India asu boy jinga le India in ipibola ani acha de wi pi jing de ham hi chiwa hi a hi the ai le ben I bol hum de wa hi ti a thupon a bol vi ti zong chu iga he the ne de wa te ka na neu cha iga bol theo hi chan chu intin hi chan chu current affair langa ko na neu cha India le US a hi lo le Donald Trump le Putin ke ho na ding chung chang iga kil che thei now hin tin tu hin zan he ina sei any Kuki tribe council ho thu phon na chunga na ni chiwa any Kuki tribe council hon thu phon na ahin ne yo a hi lo le any Kuki tribe lam hill ahin bol na ho hi chi hi phat ma sa jong chu kana sei ta in video a jong chu kana ta do in hi chi to banga government in lekha ahin so na 2023 2023 ke tin 2003 a kona 2003 a kona a hi lo le stripe certificate hin kila ho hi chu ho chu 2002 2003 a kona any Kuki tribe certificate kila ho hi koi ham a hi lo le tha do tribe ma kona koi in certificate kila am ti ho hi hin khol do dinga lekha khat hung ki so na pa chu hi chi jong chu in vet sa wa social media ho azong thang a hi chi chung changa chu ama ho hin any Kuki tribe ho in don but na na pi a hi lo le Hilchetna a hin nei na ho a hi in a point khat na ga se we a point na ga lut pe yu hi tin zan ha chui chi kan sei lo hi che wa letter head a hi lo head letter chung chang bo hi kana sei a hin hi chi wa anak a hoi dan le a thil bol dan a thil ji dan ho hi any Kuki tribe hi Kuki tribe la sub tribe khat hi Kuki nam sunga sub tribe khat hi tia a sei hi a hoi tia kana sei le mi khan in a thuji u jong chu nin explain pe in ke hon ka mo kha po be hi chi le kha chu ti ja chu tu ni hi len de wa kain ta kit na hop ni a kain hop a hi na point ho hi ga veo hi tin hi chi wa any Kuki tribe ma koi chun tribe certificate akila a hi lo le tu ni a any Kuki tribe chu government in su mang ding a god hi tam hi chi chu a hi le chun ke hon na to na hi any Kuki tribe ma kana kila a hi in a hi le kana to no ho hi boy the lo di ham ti a hi mi ta pi lungling law gam hi ta we hi za a chu hi chi chung chang a chu any Kuki tribe leader ho council hon Hilchetna ahin bol na wa hi in a khat na ma ho na sei chu a hi le meitei st del ho le Michael lamza thang self style leader kichepna lungkham na ding a hi poi ti hi meitei st del ho le Michael lamza thang lungel ho hi ama ho kichepna mei a hi in hi za chu hi che ho chu I ma cha a boy na ding poi hi ji chun simlai chate su lung boy na ding psychology war
divide and rule policy diplomacy ahi bowi hize achu koima kichapoti hichi any Kuki tribe to government in recognize pata a bol ahi in hize achu imacha a boy ne ding poi ti hi Hilchetna ahin bol ahi in ani na ahi asaina wa chu ahi le head ding ho ta chu government officer ho dinga RTI ti su right to information tina ahi in RTI ahung lut zo si chu don but na abol ji mong ahi hichi thil hung ki so ahi lo le min request ahin bola government in head dinga lom ho ahin ta do ho chu aphon do ding mong ahi ti hi ahin sainaw ahi in athum na a chu ahi le any Kuki tribe council in Koima tribe su boina ding lungput anei poi 1951-1925 sung in Kuki cha te pan khom na mun zo se a detta a pan lazing ahi NOP nop ni le ti dan ahi in nop ni le Kuki da ni le Kuki ka hi poi ti ho a kon kivian tup jing ahi ti ajong hi asain hichiwa hi inop niu hian ida niu hi han Kuki ka hi poi ahi lo le ikepa ni le Kuki ka hi ti ho a ko na jong hi ki kiviang tup jing ahi ti a hi ama ho hin phondo na hi nevin ali na a hi le hichi RTI right to information ti ZA service bole nato holna any Kuki tribe certificate su boy a umle agang thei pe na phungpi president general secretary ahi lawaile any Kuki tribe council lam kai het sa ding ahi hichito banga chu kanato na boy ding ahi any Kuki tribe sunga certificate kan ke la in ahin la tuni ahi chito banga hi e su boy we itiwa hi le hichiwa chu I phungpi lam kai ham ahi lo any Kuki tribe council lam kai ho ham hi I kolwa iki het topi di wahi ti zong chu mawin het sa na hin bolvin anga na ahi le tribe modification 1956 masanga any Kuki tribe hi North East Assam Meghalaya Mizoram Tripura Manipur any Kuki tribe kibang chi a ahi ti a zong chu ama hoi hin appoint nga na phondo na ahi nei vi ti chu ahi in appoint gup na ahi le Tribe Modification 1956 Tribe Somni Val in Ahop Zolo Phung Som Thum Val any Kuki Tribe 1951 Sung A Ana Saho Chu 2002 Kum A Kinung Koi Lut Kit Ahibo Win Tribe Thabe Ahipoi Ti Hi Hilchetna ahin nevin hichi hi alangkhana aselanga igela ile asena si ahin aphalanga igela ile aphana pha hi mi khen khat chun TUNI a thado honop lo na jong hi any Kuki tribe hong ke phu do jewa Kuki tribe a so ve ahi lo le Kuki chu ama ho a se ding ki si me ti a chu a se vai le alangkhana chu ga gel dinga chu hingi adi kiti mai the hi ahin la hoite ta resource bolin lang inam sung ki tu ding dan inam sung pan khom ding isei wa hin hi chiwa hi hoita root cause hin veleu chun nam chom tribe chom in hi ta chu recognize hin ke bol so ke vaile azat niaw a tribe niaw ho chun tribe certificate ki mu zo talo chu ala na ding jong he talo ahi lo la ama ho tribe chu government in recognize abo lo pha na chu tribe certificate la na ding nei zo talo mu zo talo adan chu tribe khat chun ama tribe aniaw je a chu tribe certificate ama tribe mina akila thelo pha na chu tribe khat na chu ala dinga hi la ama chu tribe chom akiso ngai da na hi hung ta chu hi chi ho ahong hi pha na chu lam kai hon hoi ta na vet nova tu a tribe neu cha ho government in recognize abol zo lo ahi lo le recognize abol na dinga population thing zo lo ho zo si chu ana gop khom over any Kuki tribe hi chi Kuki cha te ahi thobe ama ho jong hi Kuki tribe la khat ahi ti vet sa na chu any Kuki tribe ana phuwa ni ta chu ama hon hi chi wa ko na chu tribe certificate anakila wa dan chu hong sai ahi lawai le tu a recognize nei lo ho chu iga se ho hen example a hong sai hon jong anama dawen tin hong sai chu
ahi le tu a chu hong sai recognize hi ta lo chu hong sai chu recognize ong hi ta lo wa hi le chun ama chun etiam khatna thado try ma chu kila hen lang le ama jong chu thado wa ding dana ahi lo le paite try ma kila le paite a ding vai phaya kila le vai phai try ma ding dana chu hi ta chu ahi wa nga chu ama ho chu a tribe chu adei kit no hi chu hi chilang mi certificate khat deina a chu tribe khat na ki mo convert thailo hi za a chu hi ho ki hin so na dinga chu any Kuki tribe ho hin hi chu ho chu anabol lo hi chi hi atha a hi poi ti pa chu Hilchetna a hi nei vi ti chu a hi in a point sagina a hi le tribe certificate format a column last second chu any Kuki tribe la any Kuki tribe la theina provision a hi ti a jong hi Hilchetna a hin bol ke no vin hi chiwa ST older amendment act 2002 dung zuya chu vetsa na paumin lin how kip akiti a hi le ST a chu any Kuki tribe na hi ta chu ji chu hi to bang a hi ti chu Hilchetna a hin bol hi in al git na a hin sei na pau hi a hi le Gazette Officer Extraordinary Part 2 Section 1 published by Authority number 101 New Delhi Wednesday January 2003 January 8 2003 ichi Hilchetna ahin bol hi na hi chi dungjuya chu any Kuki tribe hi illegal hi poi legal ta ke bol hi in hi chi atha ai poi ti jong chu ahin explain wa hi in tu chan thu chaina any Kuki tribe akona hi tai point kona any Kuki tribe certificate mangcha asimlai cha te le any Kuki tribe council pathin in phathei bo jing ta hen ti a hi a chaina a hin siamo hi chi chu any Kuki tribe hon jan ha a head letter a hi lo a letter head no a thilji dan ho hoi ka sa je a chu kain seile mi tampin a thilji ho jong chu nin simpi hla pi in na ti je wa chu TUNI a hi in sim hla ki no hi a hin la hi chi publish a ki bol na hi nisim ko ni a chu ki bol hi tai ti chu ga he theine dewa in se we hintin TUNI current affair le any Kuki tribe Thuso chungchanga neo sa Hilchetna hin bol theina hi chi chan chu hintin TUNI Kuki news be zo se na chungche win ka ki pai na bon cha win pathinin phatheina bo jing taw hen